Assalomu alaykum. Man Haydarova Nigina Hazratqulovna. Az Tojikiston میباشم. از شهر پنجکین. اینجا اومدم که برای خواستم که مراجعت کنم. منم ملیسه ها داشتم در کوچه. رجیستراسیم راستی تمام شده بود. بلیتم دستم بود. بلیت من نشان دادم. گفتن که چی با رجیستراسی تمام شدگی؟ من گفتم که بلیتم هست. برای آنکه من خانه میرم تاجیکستان. برای هوای نکردم. یکی مرتبه بلیت داشتم. گپم با نگاه نکردم بلیت با نگاه نکردن و گرفته من ماشین با تکاندن. ملیسه خانه بردن. کدام مجمع؟ عدلینی نگونی. چینگارسک بلوار تاگورنی. ترسی چطور تا عدلینی. بردا مارم کتیش بودم. مالا فرووردم. پریر که کردم مالا سر دادم. ما سر ما تاخ بود. ایرا بردا وقتم ای ماشین نمیفروم. گفتم میفرویی کو. وقتم ایزانی ما حامله دورای بودم. هفت ماه حامله دورای بودم. ممکن نیست گفتم بایی ورس نمیتونم. گفتم ما کتیش میرم نگو. ما گفتم آدرسش بگو گفتم نکی. گفت فلان آدرس میری چانگاس بلوار منی سی چهارم عدلینی نگورنی. و رفتم ایو پیش رفتم این 06 بود. آنم زبانش نمیتونم چیش 06 ماشینه بود. ما ایو پیش رفتم ای دیجونی پرسیدم دیجونی گفت که کیه گفت ما گفتم حیدرآباد نگینه گفتم آوردم خیلی گفت ما از میپرسم پرسید گفت جدا نبوده گفت برآمده ایسا بودم که ایرا آوردم و من دیدم ماشین دوش پیش ماده گفت چیکار کردیم گفت ما گفتم که چیکار میکنیم گفتم این دیگه بریم نگفتم بعد موندگیش از مرا نموند یه عدلینی در آورد مرا گفت نمیتونی گفت چی بودیم تگاریست ما گفتم نیتو میدی نیتو 5000 میتی گفتن زنتا جواب میدیم بعد راستیگه پول نداشتیم ها با این کس گفتن که پول ندارم گیره نکنیم ندارم گفت و ایرا بردم عدلینی در آوردم ما گفتم که ما درم گفتم نیت نی نده گفت و ایرا داشتم زنی که حامله دورا شینوندم پریور که کردن همشا گفتن که تو با پریور چی داکور ایالی هیچی نمیتونه ورسی هیچی گفته نمیتونه بعد در آوردم من عدلینی همجا شیشتم یک نیم ساعت بیرون با شیشتم بعد دستم چیوی گرفتیم سیو کردن چی کردم پیچت کردم همون کاغذهای راستیگم نمیدونم چیو نوشتگی این به امضا کن گفتم گرفتم امضا کردم پاسپورتم همون پیشی دکومنتام بود پاسپورتم بود پاسپورت ملی سرخ تاجیک پاسپورت بود بعد بلیتم نشان دادم گفتم که من بلیتم گفتم بلیتتا مونده کیسه استاد گفت بعد با داجای گفتم که تا حتی پاسپورتم هم گیرم اینه پاسپورتتا مون حالی استادم جبا گفت خای گفتم خب بعد دستم چی کرد کار ورق با امضا موندم ابیزیان همون جای وای با در آورد ریشوتکا با خب در اومدم شیشتم ساعت 8 رفتگی بودیم ساعت 4 شده است انا حوزه میبیاد سود میبیاد من میبیاد دیچقد نتونستم هوا نرسید نفسم گشت بعد جیغ زدم گفتم که بیا در کشامم برو گفتم ایستو گفت بعد دیگه گفتم نتونستم همون یک تاجیک بچه پیشم بود گفت که این زنه که حامله دار رحمتانه میبیاد دید که او هم بیجو شده نفسم گشت بعد درک شدم من اینجا برامده شیم گفت بعد یک دم به چختر ایستادم ساعت قریب 5 اومد از سحری رفته شدیم راستی گوشونه تشنه تا همجا ساعت 5 اومد بعد گرفته برد مهونه رفتیم اونجا سود کردن چی با اونجا یک گلا کاغذای آوردن بعد همون بعد آدمی بردگی دنیس نامش مهونه گفت که من این ورق بنویس که من با переводчик در کنه من خودم روسیه میدونم با من تا گفتم که من نمیدونم روسیه گفتم я не знаю по-русски گفت که نویس همین خیلی گفت با خای گفتم گرفتم نویستم دستمون گفت همیشه با دست موندم بعد پیش من یک بچه و یک خیزان همون محاکتی داشتگیه و آذربایجانی بود نمیدونم روسی که چی گپ زد بعد دوم نام و فامیلی من گرفت من خستم بعد گفت که تو چه با ایخه نروشنی کردی من گفتم که من بلیتم تیار بود برای همین رجیستراسی نکردم گفتم بعد دیگه هیچی نگفت گرفت
документоя дурун даровар буровар ба ҳамин коғаза дастам ба ду ва ман ин варақа гирифтаму гуфтам ки паспортам буд мана гуфтам паспортам кани гуфтам баъд ҳамунҷоя кофтам наёфтам ба гуфт ки ин тараф ба даро мумкин гуфт ҳозир ҳамҷеба печаткара буроварем ҳамҷеба мондагист ин кабинетба ба ёнанги кабинеташ ба даромдам ки сета духтаро шудем духтаро ба гуфтам ки паспорти ма да ҳамҷа мондааст баъд ному фамилияма пурсид гуфтам ҳайдарова нигина паспорти сурх гуфтам ба унҷоям дидан нест ба гуфт ки ҳамун адилени мери гуфт ҳавай адилени ба гуфт паспорта ба хай гуфтам гап назадаму буромдам рости гап раҳа намедонистам мардакам ба телефон кардам гуфтам ки паспортам ҳавай адилени ба мондааст бед равем ҳамун адилени гирем гашта бо ин кас буромда омадам ба буромдем рафтем ҳамун дежурни таги дараш ба меистоги ман гуфтам ки паспорти ман ҳамҷа мондааст ман даромда гирам гуфта хай гуфт даромадам гуфтам ки паспорти ман ҳамҷа мондааст гуфтам бо дурум ба дежурни част навистагӣ буд ҳаму ваяш ба ҳавай бача зард ба гуфтам ки урусба ҳамин паспорти ман да ҳамҷа мондааст гуфтам ба эрари диду гуфт ки ту чӣ ба мана ахмақ мекунӣ гуфт тарафем ба дод зад ту чӣ ба мана ахмақ мекунӣ мана да инҷа нест гуфт мебудага ҳамҷа мебуромад ман намедонам гуфтам ҳозир ман рост аз сӯд омадосем гуфтам сӯдам ҳамун дид гуфтам наёфт онҷа паспорти мана ҳамҷа ба фирсон гуфтам багашта нест рав паспорт нест гуфт буро рав гуфт пага соати 10 ба биё багашта гуфтам ки ман одами ҳомиладор гуфтам ман чихе мебиём ман даже инҷа ба истиқомат намекунам гуфтам мо меҳмонӣ омадагӣ гуфтам ҳар рӯз ман чихе мебиём тем боле ки ман билетам тайёр гуфтам илтимос кардам ки ба ҳазор минута мумкин таго яком документотон будагист нест ман да парабано да лампочки ё ким чиҳо ё чурка пурка ё ҳами хелное сар кардам ман гуфтам ки шумо абаҷое ки гуфтам ту халқи тоҷика гуфтам вай кунетону ту дастгирӣ кунетону хатя ба ҳамин документи мана ёфтетон аз баҷое гуфтам хатто ба гапи нағзи гӯё ки ту рав мисоли гапа пага биё даже гапи саҳат назада гуфтам ту чӣ ба мана хеле вай мекунӣ гуфтам ба гашта давай буро гуфта тела дода буровард хай баъд илтимос кардам ман гуфтам мехел накун гуфтам ман паспорта ман билетам тайёр гуфтам мехел накун ман мебарам штрафама супурданам дар кор ман ба 5 рӯз мӯҳлат додагӣ 5 рӯз ба буромда рафтанам дар кор ман ба паспортама тетон гуфтам баъд бисёр гап назан тоҷик кимчи рости гап ба лавзи худаш чиё гуфт кифтам гирифту адар берун ҳавола дод ман гуфтам ки шумо чихе гуфтам ман даром гуфтам дениса гӯне кисам гуфтам якта телефон кун агар да ҳамҷа бошад гуфтам гӯ паспортама да тутия ту буровара паспорти мана дастам ба те гуфтам баъд буромаду авозата гир гуфтам ан ин тукара дошт мана айнҷе баъд рости гап тарсидам ростия шаҳри худам ки набуд тарсидам ба дига гам наздам мардакам ба телефон кардам мардакам ба зиқ наша гуфтам хабиё чо мекунем ҳаволавошона худо ба метем дига дастумо чӣ мебиё хай гуфтем ха ақалли гуфт ки мана брав спор ва это штрафта спор биё паспорт тагир ҳозир ҳомиладор занак ман ина чихели аэропорт мебарам аэропорт гардонам ина чихели ҳам билетам мисозам ҳам охир ҳозир шумо возвращение намудина гирифтем гирифтем рафтам посольстви тоҷикистон ҳамин ное нақл кардам фаҳмондам бечора ҳам бачаам дилаш ганда шуд баъд хаяпа гуфт ҳозир ман шумо ба як адреса метиҳам гуфт шумо равед гуфт шумо метавонед ҳамин вай кунед гуфт шикоят кунед гуфт баъд мо тафтишот мекунем гуфт баъд монда шудам рост дига ман гуфтам ки илтимос гуфтам ҳамин як бало кунед ҳамин возвращение дамои тед ки гуфтам ман ҳамин қарзама супураму монамо хона равам гуфтам баъд омадем хадонам падар аҳмад одами ҳомиладор гуфтан беочира мисоли габа қабул кардан гирифтан ҳаминоя нақс вай кардану додан дастам ба бисёр миннат дорам баъд калони ин кас илоҳим барака ёвад номери ҳамин шумо наёфта гуфт ки через интернет равед анамуда шикоят кунед анаё шумо аз совет метиҳад караматилло шарипов ме илоҳим барака ёвам
شما دستگیری میکند رویتان شکایتتون عرضتون کنیتان همونو دستگیری میکنند بعد ما همین مقصد که خسته آمدیم روزی چی بگی بینانو خلق بیچاره مسافر اختره خای مردکشم مردک میگوید زنکشم نخود همیشه معامله کنند تیم بولی که ما حامله دو